tubifurije kugubwa neza no kugira amahoro n'amahirwe kandi tubifuriza igitondo cyiza bari mu burasirazuba bw'Afurika. Tuje mu makuru yacu yo mu Kinyarwanda yo ku itariki ya 26 z'ukwa 11 2024. Ni amakuru mugezweho nanjye umushakamba mfatanije na mugenzi wanjye wo kuri radio televiziyo Nuru ya Mashariki Sentama mwaramutse mute? Twaramutse neza mushakamba, namwe mwaramutse? Yego natwe twaramutse neza, twakurikiye misa ya Kardinali Abongo. Arangije ati rwose abanyapolitike nibatwumve, tukeneye amahoro, dukeneye ko abaturage bisanzura bakagenda muri bino bihugu bitatu bakureho intambara, bagabanye rwose intambara nibayihagarike. Nabonye yageze i Kigali, yarameze neza, yarari hamwe na bagenzi be. Namubonye ahoberana bya bindi bita guhana akorade imisaya. Yego. Na mugenzi we Kardinali w'u Rwanda Kambanda Antoine. Wabonaga ari umugabo ukeye usobanutse. Yishimiye uburyo yakiriwe mu Rwanda rwose, ntiyatinye kugaragaza amarangamutima ye muri icyo gitambo cya misa. Yego. Ingingo z'ingenzi rero tuganiraho ibiganiro by'u Rwanda ngo byasubukuwe. Byasubukuwe? Ngo byasubukuwe, ngo byongeye kuba mu gihe bakomeje gucengacengana. Ikindi tuganiraho turanyarukira muri Kivu y'Amajyepfo muri teritwari ya Mwenga. Red Tabara ngo yaba yakoze mu ngabo z'u Burundi. Ngo ni ugusya itanzitse. Rwose yazikozemo, yazambuye ibikoresho, yisha abasirikare bakuru b'abayobozi bari bahari. Red Tabara ngo yabakozemo agashya. Rwose. Ikindi tuza kureba rero turavuga kuri kuba ibyo atangaza Kardinali Fridolin Ambongo. Ni Kardinali wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yego. Kardinali uzwiho kutarya indimi iyo yamagana guhindurwa ku itegeko nshinga hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni nawe wigeze avuga ko igisirikare cya Kongo ari inzovu ifite ikirenge cy'ibumba. Rero ngo mu byabuze yaba yasabye ba perezida w'u Rwanda, w'u Burundi, wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ko intambara yahagarara, noneho abaturage bo muri aka karere k'ibiyaga bigari bakisanzura. Rwose. Reka tudatinze rero twinjire mu biganiro, mu makuru yacu. Ibiganiro by'u Rwanda ngo byasubukuwe mushakamba, byasubukuwe ejo kuri 25. Ngiye mbere yuko wenda tugezaho inkuru ngewe ndababaye. Yego. Ubundi nifuzaga ku bwanjye ariko nabonaga ibiganiro by'u Rwanda byagakwiye kuba habanje gusaba imbabazi u Rwanda, Kongo ibanje gusaba imbabazi u Rwanda ku magambo yatangajwe na Mutamba. Hari nabo naboze bari kumwarika ngo ni Mutembwa. Uretse abyandika uko abishaka birumvikana, kuko yavuze amagambo ababaje cyane, mabi cyane ku Rwanda, ku Banyarwanda ndetse na nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame, ndetse ni n'amagambo bamwe batangiye kuvuga ko ashobora kudobya ibiganiro bya Rwanda, kandi koko birashoboka mu gihe cyose Kongo itabisabira imbabazi cyangwa se ngo beguze cyangwa birukane uyu Mutamba. Gusa nyine birakwereka ko bigaragaza ko ibiganiro bya Rwanda nta musaruro tuzabibonamo niba umuntu avuga ariya magambo. Makuru y'ibiganiro byagenze gute? Byabaye cyangwa habaye si by'intumwa, habaye ibya minisitiri, habaye ibihe? Ni abaminisitiri. Yego. Ariko ukivuga kuri uriya mugabo mushakamba, uriya mugabo twarabivuze yari yasomye Kamanyinya. Ariko yasoma yagira ijambo avuze riba ari ijambo rikomeye. Burya nubwo yananywa biriya byari bisanzwe bimurimo mushakamba. Ngo umuntu asinda bimurimo. Ariko uriya mugabo rero buriya ni iyo abantu basubiye mu mateka ye, ni umuntu azamuwe na Tshisekedi, ariko ubundi yahoze ari umuntu uri aho ngaho umukene usabiriza.
asabiriza, ngira ngo wigeze ubona na foto ye yagiye gusaba kuri ambasade y'u Rwanda ngo yarahakundaga cyane, aho yifotoranije na ambasada Karega, yego, John Karega. Uriya mugabo rero ni ko yari ateye, yari umuntu uri aho ngaho, ngira ngo yari ameze nka bamwe abazungu. Buriya mu bazungu hari abo bita ngo ni ba Kroshare. Kroshare ni abantu baba mu bazungu muhura akakomeka adafite aho ari burara akaza akarara iwawe, akarara iwawe ejo akomeka undi gutyo gutyo. Uriya nawe yari ameze nka Kroshare, yari umuntu nawe yabaye ngo kuruna. yego, iyo bavuze kuruna wumve babahungu bo mu muhanda. ariko ngo ni ibisanzwe mu bakongomani, ngo agomba kuvuga ibishoboka byose niyo byaba byakwangiriza atitaye ku ngaruka byateza, ngo bipfa kuba bishobora gutuma aguma ku buyobozi cyangwa ahaha agusha neza umuyobozi we perezida. niko bimeze ngira ngo ujya ubibona kenshi, benshi barabikora, barabikora benshi. wahoze uvuga Rutundura, wahoze uvuga nde Muyaya, hari uriya uri muri Loni, yego, ni benshi. ariko n'uriya mugore ngira ngo waramwumvise, uriya Suminwa, wumvise Kayikwamba, wumvise abitwa ba Julien Paruku, wumvise ni benshi. Wumvise Bitakwira, we ameze nk'umushumba w'ihene, ntatinya kubivuga. ni benshi twisubire i Rwanda, twigire i Rwanda. Ibiganiro by'i Rwanda rero byasubukuwe hagati y'abaminisitiri. Ni ibiganiro bihuza abaminisitiri, ububanyi n'amahanga w'u Rwanda, Olivier Nduhungirehe na Kayikwamba Teresa Wagner wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yego, na Antonio Tete wa Angola, nk'umuhuza, nko ku ruhande rw'umuhuza. Ibi biganiro urabibona ute Mushakamba? nibyo navuze, ibiganiro nta kintu kizabivamo kuko nta kidasanzwe kuri bo, kuri Kongo. ngira ngo kuva bakemeranya ibyo guhagarika FDLR, ahubwo umubano warushijeho gukomera, wagira ngo basutse n'uza mu mavuta, ahubwo cyangwa se bahawe kugira nama yavuyemo agahimbazamusyi babaha ko kurushaho kwishimana. ibyo rero bigatuma tuvuga tuti baratesha igihe u Rwanda na Angola. Kongo iratesha igihe u Rwanda na Angola, kandi bizi neza ko itazigera yubahiriza cyangwa ishyira mu bikorwa ibyo isabwa n'ibizava mu myanzuro ya Rwanda, nubwo izaba yabisinye ikabyemera, ariko si igitangaza kuko ibyo Tshisekedi yasinye ni byinshi, ariko nta na kimwe yigeze ashyira mu bikorwa. Kuba asinya byinshi ntagire ibyo ashyira mu bikorwa, no kuba mu rundi ruhande ubona ashyira imbere kurwana kurusha uko ashyira imbaraga mu biganiro, ibi bintu urabihuza ute? ikiriho ni kimwe, we arabareba akabaseka, ni ukwitabira kugira bititwa ko yabasuzuguye, ariko ubundi rwose ntabwo azitandukanya na FDLR, ntabwo azitandukanya n'abamurinda, ntabwo azitandukanya abo yishingikirije. ngira ngo byamaze kurenga urugero, cyangwa byamaze kurenga igaruriro uburyo kiyinjiye muri FDLR, ku buryo aho bigeze ntabwo ashobora kwitandukanya na FDLR, usibye kuba yakubitanwa nayo agasenwana nayo, kuko ngira ngo wenda na Rwanda amezi ashize bari muri ibi biganiro bigaragaza ko nta kintu bizatanga. iyo hari icyo bizatanga, umusaruro uba waratangiye kuboneka, bwana Senama. icyo uvuga nicyo, ariko hari ibindi nibaza Mushakamba. FDLR na Tshisekedi babaye agati gakubiranije. si n'ibyo, hinjiramo n'u Burundi, hinjiramo n'u Bubiligi. yego,
FDLR yavugwaga cyane cyane muri Nord Kivu, ariko buriya kuvugwa hariya nuko hariya iba yihinda ihunga AFCM 23, kuko burya si mu Rwanda gusa yakoze amarorerwa, na hariya hari ibyo yahakoze. Wagiye ubona abantu itwikira, wagiye ubonaho irasa inka, wagiye ubonaho isahura imitungo. Ngira ngo Goma yarimo isoko ry'inyama rihendutse, bageze n'aho bazishora n'i Burundi, inka zikajyayo bazibye hariya muri kariya gace. Bwana Mushakamba, iyi FDLR buriya yiziritse, yabaye agati gakubiranije na FRDC na leta ya Congo. Urabona, nubwo bavuga ngo ingamba zo kuyisenya, urabona kugira ngo FDLR isenyuke buriya yasenyuka ite ihambiranije na FRDC, kuko ntabwo bashobora kuvangura FDLR na FRDC. gusenyuka byo ntibishoboka. Bwana Sentama, nibyo navuze, ntabwo FDLR ishobora gusenyuka mu gihe ifatanije na FRDC, kandi FRDC byamaze kuyirenga, ntiyakwikura muri FDLR, mu nzara za FDLR. Bazakora ibishoboka byose, gusa nyine icyiza nuko hari M23 izakomeza kubakubita bahunga bagenda gake gake kuzageza ubwo Kisekedi azasenyukana n'iyo FDLR, kuko yamaze kuyigabiza. Ikindi n'Ububiligi bari inyuma burabashyigikiye. FDLR ni nk'abana bari kwibere, bafatana rero n'u Burundi na Congo ikeneye kujya kwibera igendeye kuri FDLR. Byose ni ubakoresha aramutse ababwiye ati, cyangwa aramutse avuze ati afatanije n'abashaka gusenya FDLR na FRDC, babishobora, kuko baza aho babategera, baza aho bafata bakomeye muri bo, inkingi za mwamba. Ariko mu gihe ubakoresha we akiri hariya, akomeje no kubabazwa n'ibyo u Rwanda rugeraho, akomeje no kubabazwa n'imyanzuro ya Angola. Uzumve ko Ububiligi buvuga, ntabwo buzigera buvuga ku bya Angola habe na gatoya, buzaceceka. Ariko nibambuwe FDLR niyamburwa ikirombe bavuge. Ibyo rero ni ikigaragaza ko ni ibintu birimo izindi mbaraga ziri hanze, by'umwihariko Ububiligi, ku buryo bisaba kugira ngo Ububiligi bubanze bube bwashyirwaho igitutu kugira ngo Kinshasa yemere, noneho batangire bate muri yombi abakomeye bari inyuma ya FDLR, bahereye ku bari mu Bubiligi. Bwana Mushakamba, ubwo bishatse kuvuga ko FDLR ntabwo ishobora gusenyuka hatabayeho ubushake bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo n'abandi bayifasha? Habanza ubushake bw'Ububiligi, kuko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ubushake bwayo ntibwaboneka Ububiligi butabyemeye. Yego. None biriya kuba yerekeza mu majyepfo byo banayiha n'ibyicaro bayubakira, biriya byo bisobanura iki? Ni ukuyihungisha M23, kuko umuriro wayo warabazonze. Yego. Barimo bayihungisha M23 ngo barebe ko bajya gukomereza ubwicanyi bwabo, kuko abanyekongo bo mu bwoko bw'abatutsi n'abandi bavuga ikinyarwanda badahuje imyumvire nabo, M23 benshi yarabatabaye muri Kivu y'Amajyaruguru. Rero bakeneye kujya kureba ko bakihimurira kubo muri Kivu y'Amajyepfo, nubwo bizabagora, kuko twirwane iri hariya nayo sagati kivugwa rimwe, cyangwa se Red Tabara iri hariya nayo ntizatuma abantu bafatanije n'u Burundi bica abaturage runaka mu gace runaka. Yego. Cyane ko iri kubakoramo bitababarira. Twakomeza? Yego, twakomeza ku yindi ngingo, n'ubundi twari dusa nkaho dutangiye gukandagiraho. Twerekeze muri Kivu y'Amajyepfo rero, n'ubundi twari twahageze. Ahangaha birakomeye. Red Tabara izindutse igaragaza ko Abarundi, ingabo z'Abarundi yazirangije rwose, ku buryo no mu bamaze gupfa igaragaza ibyangombwa by'umukoroneri wari uyoboye ikigo cya nkambi ya gisirikare y'Abarundi hariya muri Kivu y'Amajyepfo, ni muri teritwari ya Mwenga. Iyi ntambara imeze ite Mushakamba, kuko nabonye n'ibikoresho bafashe ibigira ingano? Bwana Sentama, nabonye imbunda bafashe ndumirwa,
ndabanza kuvuga ku bikoresho byafashwe kuko imirambo yo ntiyagiye hanze nubwo batubwira abapfuye nibyo turaje utubwira amazina yabo ariko narebye machine gun mitrailleuse rwose ndeba amasasu yuzuye basutseho ngaho yuzuye ndeba ibyombo bitandukanye ziriya telefone za gisirikare bakoresha ndeba bwana Sentama imbunda yindi niba ngo ari ceceni sinzi uko bazita yindi nayo rwose imbunda zimwe zitwika zirasa zikabura n'umuntu n'urusaku rwazo ubwarwo rubanza rugahabura umuntu umwe mu ba Red Tabara yayifashe rwose ayishyira ku kuboko arangije arifotora nubwo atigaragaje ndeba ibindi bitandukanye amagrenade n'ibindi bitandukanye ndavuga nti umurundi yakozwemo kuko kwamburwa ibikoresho bisobanuye ko abasirikare babitaye bari benshi kuko ni ibikoresho by'ingenzi ku rugamba. Mushakamba ubuze ibikoresho gusa ariko iyo ku rugamba haguye umuntu ukomeye nka koroneri yego abandi bo hasi bo buriya umuntu aba adashobora kubara Mushakamba uvuga Burundi bwahatakarije yego muravuga imbunda uravuga ibikoresho bitandukanye nanjye nabibonye buriya inkuru mbariranira tuba abantu batwumva wenda baze guca mu gikari inboxi babidusabe tubibereke barebe nukuri Uburundi bwakubiswe cyane Uburundi rero burakubitwa muri Kivu y'Amajyaruguru Uburundi burakubitwa muri Kivu y'Amajyepfo Uburundi nta bucira karurutega n'inkubira amanuka ikabukubita mu kibira. Ese bwana Sena mu bundi iyo ikigo cya gisirikare cyicwemo umuyobozi mukuru n'umwungirije biba bisobanuye icyo ubundi ni za ngabo zitagira umutware yirago ahangaha niho turi bukoresha ya mvugo nziza ngo abarundi baneva kuko nituvuga abarundi basanzwe n'ababakubise n'abarundi turasanga rero neva nta gisirikare afite nta basirikare afite bose n'akabita abasirikare n'abita imbonerakure kuko nta mukoroneri nako nta kigo giterwa ngo cyicwemo koroneri n'umwungirije ubwo se basigaye ari bande ikintu uvuga ni ukuri Mushakamba hari igihe abantu babivuga babumva bakagira ngo ni amakabya nkuru ariko mu by'ukuri jyewe banyiciye koroneri kuriya bakica umwungirije bakantwara biriya bikoresho Mushakamba nakwigira kwitanganyika gucuruza imikeke n'indagate ni ukuri pe sinkubeshye ahubwo ngende kwibaza ba bantu bajyaga bavuga ngo Burundi bufite igisoda haza n'ikiriya gisoda twabonye cyangwa ni ikindi wenda batagaragaza banza hari abandi babitse cyangwa akaba ari Red Tabara cyangwa ni Red Tabara niyo icyo gisoda rwose bakwiye ni Red Tabara kuko none se niba bafata ikigo cya gisirikare kiyobowe na koroneri urumva ahantu hari kigaragara ahantu hayobowe na koroneri aba hari hafi mu ibatayo hari abantu bagera mu ibatayo kuko ndumva koroneri nawe ajya ayobora ibatayo ni benshi Mushakamba ni benshi buriya bahuritse ariko icyo nabonye yego icyo nabonye rwose abantu tubivuge tubisubire nta basoda baneva nta katanyama bose ni kimwe n'abashyize mu gatebo kamwe bose ni wazarenda ariko hari ikindi nibajije kuba umuntu asohoka iwe akagenda akajya ahandi akajya mu kindi gihugu akurikiranyeyo umuntu ngo agiye kumurasa mutsindeyo yagerayo akaba ariho hakubitirwa Mushakamba biriya byo bivuze biriya bisobanuye ko uri ku ntebe wicayeho ariko wicajweho kuko bakurinda n'abandi ntabwo bashoboye kuyikwicazaho intebe wayicajweho wayikwicajeho uramutenguha urayikubira arakwihorera kuko atarwanira intebe ari n'umunyamahoro urangije wiha kuzamura intugu wumva ko uri umuntu ukomeye ariyo mpamvu usimbuka gatoya wamugera imbere akagukubita akakwicamo n'umuyobozi
ngira ngo kwicira bariya bantu kwicira bari abayobozi b'inoza b'ikigo cya gisirikare kuriya ni ukubaha agasopo, ni nko kubabwira ati mwebwe muri abana ntimukigwe munaza kutukurikira. babiyamye rwose n'ubwo batemera. Gusa igitangaje mu kanya turi buze kubona itangazo ry'Uburundi babeshya ngo ntibapfuye kandi n'ibyangombwa by'abapfuye bigaragara ahangaha, biragaragara pe, biragaragara ibyangombwa byose n'ibyo bakora biragaragara, n'inzego barimo ziragaragara byose. haragaragara ibyangombwa bya gisirikare n'ibya gisivile nk'akarangamuntu, yego nk'uko bakita. Rero Red Tabara irabihamya mu itangazo isohoye ubu nonaha muri iki gitondo. yego urankurikiye, iragira iti communique itangazo ryo ni rya Red Tabara. Ce lundi 25 novembre 2024 à 3h du matin, Red Tabara a lancé une attaque de grande envergure contre le centre de commandement opérationnel de la FDNB à Rubwebwe Taundi, secteur Mwenga à Magunda. Kuri ubwo ni mu ijoro, ntabwo ari ryakeye, ni ryaribanjirije, yego isaa 9 za mu gitondo. ariko nibyo ni ijoro ryo ku cyumweru rishyira ku wa mbere kuri 25/2024 saa 9 z'ijoro mu rukerera. ni mu rukerera. Red Tabara yagabye igitero gikomeye ku kigo cy'ubuyobozi, ni ikigo cy'ubuyobozi centre de commandement cy'ubuyobozi bw'ibikorwa bya gisirikare by'ingabo z'u Burundi ahitwa Irubwebwe Taundi muri segiteri ya Mwenga Imagunda. Itangazo rigakomeza riti au moins 9 officiers y ont perdu la vie, dont le colonel commandant du centre et son adjoint. Hari abasirikare bo mu rwego rwo hejuru 9 bagera ku 9 cyangwa banarenga, kuko baravuga bake bashoboka, ni 9 baguye muri icyo gitero. yego muri abo basirikare hakaba harapfuyemo koronere wari uyoboye icyo kigo ndetse n'umwungirije. Itangazo rigakomeza riti de nombreux matériels militaires ont été saisis, ibikoresho byinshi bya gisirikare byarafashwe, dont une mitraillette de calibre 50. Calibre ni ingero, ni nk'igipimo, ni bakoresha. Ubwo hano baravuga mitrailleze niyo machine gun, iyo bita calibre 50. yego 3 armes d'équipe de type mitrailleze nto 3. yego un lance grenade, imbunda itera grenade, 2 FM Kalashnikov, Kalashnikov ebyiri cyangwa AK-47, et des armes individuelles de type AK-47. hano urabona bashyiramo uburyo bubiri, hari FM Kalashnikov noneho na AK-47 AK-47. yego izi rero zarafashwe, ainsi que du matériel de communication et de transmission, n'ibikoresho by'itumanaho nibyo bya byombo wavugaga, harimo za Motorola n'ibindi. yego Les combattants de Red Tabara ont également saisi de nombreux documents des officiers en charge du centre de commandement. Abarwanyi ba Red Tabara bashoboye no gufata n'impapuro, ibitabo, inyandiko z'aba bayobozi ba gisirikare. Ils sont en train d'être étudiés et analysés. Izo nyandiko rero zirimo kwigwa, zirimo gusesengurwa.
urabizi hari aho bandika nk'abayobozi baba batanga n'amaraporo, ibyo byose rero bikubiye muri izi nyandiko zafashwe. Encore une fois, nanone Red Tabara ne tire aucune gloire à affronter des compatriotes qui se battent pour une cause qui ne concerne pas la nation, mais seulement un petit groupe du régime CNDD-FDD. ngo nanone Red Tabara nta nyungu ifite mu kurwana n'abo basangiye ubwenegihugu, gusa irimo irarwana n'agatsiko ka CNDD-FDD. yego. noneho igakomeza iti il appartient aux officiers de la FDNB de faire le choix entre la fidélité à leur serment constitutionnel et la fidélité à ce groupe de despotes malheureux et sanguinaires. Ingabo, abayobozi b'ingabo ba officier, ni uguhitamo kwabo, ni amahitamo yabo, kuba bahitamo gukomeza gukorera ako gatsiko ka CNDD-FDD k'akanyagitugu, cyangwa se kuba bahitamo bagakorera igihugu ko babyiyemeje babirahirira bashingiye ku itegeko nshinga. Ngibyo bikozwe kuwa 26 z'ukwa 11 2024 pour Red Tabara, uhagarariye Red Tabara Patrick Nahimana, umuvugizi wa gisirikare. Urabona ko ni itangazo risohotse mu gitondo. Yego rwose. Nibwo rigisohoka wagira ngo tuvuye mu biro bya Red Tabara. Niko byitwa kuba update amakuru agasohoka uyafata rwose. Yego. Rero abatwumva babyumve rwose, ingabo z'u Burundi zakubiswe bidasubirwaho. Nubwo zahondaguwe. Hano hari imifuka y'amasasu mbona, amasasu y'ubwoko bwose. Hari abataye udusahane, hari abataye imyenda. Ni byinshi rwose. Wakomeza? Yego. Reka dukomeze tugere ku ngingo ya 3. Cardinal Fridolin Ambongo wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ari i Kigali mu Rwanda. Yego. Yasabye ba perezida w'u Rwanda n'u Burundi n'uwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo guhagarika intambara abaturage bakisanzura. Bwana Mushakamba, ubu busabe bw'uyu mugabo urabuvugaho iki? Bwana Sentama, umugabo ugiye atangaje n'ukuri kandi kwigaragaza, gusa nubwo yavuze ati babangamirwa no kuba abanyapolitike batabumva, bababwira ntibabumve. Ni ikiganiro yagiranye ibitangazamakuru bya Kiliziya Gatolika mu Rwanda, aho yababwiye ati murabizi Afurika niwo mugabane ukomeje kugaragaraho intambara nyinshi, by'umwihariko mu karere k'ibiyaga bigari, ahari intambara yangije umubano hagati ya leta zigize ibihugu byo mu biyaga bigari. Cardinal Ambongo hano yavugaga ibihugu u Rwanda, u Burundi ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yagize ati ushobora kuva ubundi hamyaga ko ari abaturage bari basanzwe nta kibazo bafitanye. Aho yagize ati ushobora kuva mu Rwanda ukajya mu Burundi ukajya muri Kongo ukibonera uko hagati y'abaturage nta makimbirane bafitanye. Uyu mubano ukaba ari nawo Kiliziya mu karere k'ibiyaga bigari yifuza gushimangira, ari nayo mpamvu isaba abayobozi guhagarika intambara bakimakaza inzira y'amahoro n'umubano. Aho yagize ati twebwe nk'abashumba ubutumwa twifuza gutanga ni uko abaturage b'ibi bihugu uko ari bitatu bakeneye amahoro. Tukaba dusaba abayobozi kubaka amahoro arambye kugira ngo abaturage bagire amahoro kandi
bikorere imirimo yabo nta kibahutaza. Ubu butumwa kiliziya itanga yizera ko umunsi umwe buzagira umusaruro, nubwo muri iki gihe bamwe mu bayobozi bigaragara ko batiteguye kubuha agaciro. Ngira ngo ubwo hari abo yavugaga. Ibi ni byo Karidinali Ambongo yasobanuye avuga ko kiliziya ubutumwa bwayo ari uguhanura, atari ugutegeka abanyapolitiki icyo bakora. Ati kiliziya nta bubasha ifite bwo gukemura ibibazo bya politike ibihugu bifitanye, nyamara ifite ubutumwa bwo guhanura. Kiliziya igerageza kubwira abategetsi b'ibihugu, ariko ikigaragara ni uko bamwe batatwumva. Mbese nk'uko byagendekeye umuhanuzi Izaya, tumeze nk'ababiba mu butayu. Gusa dukomeza kugira icyizere ngo ingemwe kiliziya irimo kubiba muri iki gihe umunsi umwe zizatange umusaruro. Fridolin Ambongo ari i Kigali, aho yaje muri iyi nama y'abepiskopi b'ibihugu byo muri Afurika ndetse na Madagascar, ndetse ni nawe ubayoboye, ni nawe muyobozi w'iyi nama. Bwana Sentama ku mugoroba yakiriwe na mugenzi we Kambanda, n'ubundi yaganiriye n'itangazamakuru ku mugoroba w'ejo, aho ubwo yaganiraga muri iki gitambo cya misa afite ibyo yabwiye cyangwa ubutumwa yageneye abakristu, cyane ko yabashimiye kubera ko mu ndirimbo zaririmbwe harimo n'izaririmbwe mu rurimi rw'Iringara, arishima cyane. Bwana Sentama ndaza kugaruka aho gato ku butumwa bwa Fridolin Ambongo. Yagize ati ndishimye kandi mpimbajwe no kuba ndi hano i Kigali. Navuye i Kinshasa ejo, ubwo ejo avuga ni ku itariki ya 24 ku cyumweru, nyuma yo guhimbaza Kristo Umwami. Ndi hano nka perezida wa SECAM, ihuriro ry'inama y'episkopi muri Afurika n'ibirwa byayo. Kiliziya muri Afurika ifite uko iteye n'uko ikorana. Muri buri gihugu hari inama y'abepiskopi, mu turere hari ihuriro ry'inama z'abepiskopi mu turere. Afurika ikaba igizwe n'uturere 8. Yakomeje agira ati turi hano nka komite ihoraho ya SECAM, ni ukuvuga komite ikurikirana imibereho ya kiliziya muri Afurika, ikaba ifite na biro ihoraho, ifite abanyamabanga batatu bakorera Accra muri Ghana. Ngewe ndi perezida, nkaba mfite na vice perezida na vice perezida 2 aribo Musenyeri Rocio Mondila wa Mozambique na Musenyeri Stephen Mansa wo muri Nigeria. Komite ihoraho yo igizwe n'abayobozi, abanyamabanga ndetse n'abahagarariye uturere. Aba akaba aribo turi kumwe hano i Kigali. Uyu Karidinali Ambongo, Bwana Sentama, ntiyatinya no kugaragaza ko yishimiye ukuntu yakiriwe na Kiliziya Gatolika yo mu Rwanda, ko yamwakiriye. Anavuga ko yishimiye no kumva indirimbo z'iwabo, avuga ko byamukoze ku mutima. Rero amafoto yagiye agaragara we na Kambanda bahana rwose umugisha, ndetse nawe mu mafoto urabona ko afite akamwenyu ku maso, ubona ko yanezerewe no kugera mu bavandimwe, nubwo hari abashaka ko abavandimwe badakomeza kubana no kugenderana. Nahoze ndeba no kuri Twitter, Bwana Sentama, reka naho nkomozeho. Nahoze ndeba kuri Twitter aho bitangazamakuru byo muri Kongo bya postinze ifoto ya Karidinali Ambongo, birangije biti Karidinali Ambongo ari mu Rwanda. Tese bisobanuye iki? Abandi bati ngo afashe M23, ngo abandi bati nyine bimwe byabo tumenyereye. Ibyo twari twabivuze mushakamba ko baza kubikora ko twe twabivuze ngira ngo nejo bundi nimugoroba. Twabivuze ko bigiye kwandika, bikaba batandika ibintu nk'ibyo ngibyo, urumva ko byatangiye. Ndabona rwose kuri Twitter y'uwitwa Steve Wembi, umwe mu banyamakuru bakomeye cyane Kinshasa, niho barimo bavugira ayo magambo. Gusa bagomba kumenya ko abaturage nk'uko yabikomojeho Ambongo, nk'uko yabivuze ati
ugiye mu Burundi ukajya muri Congo ukajya ahandi hose uzasanga abaturage nta kibazo bafitanye, ibibazo ari iby'abanyapolitike, kandi koko ni ukuri umuturage wo muri Congo n'umunyarwanda nta kibazo bafitanye usibye ikibazo cya Kisekedi na wimitse FDLR. Bwana Sentama, urondongera nkubaze ndakubaza nti ese ni kuki mu byo yavuze atavuze iby'ibihugu byombi u Rwanda na Congo, ariko akongeramo ahubwo akabona ko agomba kongeramo n'Uburundi? Bwana Sentama, kandi Uburundi nta gihugu burwana nacyo hariya usibye kujya muri Congo bugiye kurwana na M23, bugiye kurwana na Red Tabara. Bwana Sentama, Mushakamba, iki kintu uge narakivuze, uribuka tuvuga n'ibiganiro bya rubanda nkakubwira nti njye mbona biriya biganiro byagira agaciro cyane uwashyiramo n'Uburundi. Iki kintu rero kuba yashyizemo Uburundi ngira ngo ni uko ikibazo arakizi neza, kiragaragara. Kuvuga muri ibi bibazo byo mu biyaga bigari Uburundi bufitemo uruhare cyane, bufitemo uruhare cyane kuko urabona abarwanya u Rwanda bameze nk'abahawe, niba nabyita viza, niba nabyita iki, arava muri Congo uko ashaka akinjira mu Burundi uko ashaka, bahawe indaro cyane ko buriya nta Burundi nta Congo. Mushakamba, yego, uko tuvuga ngo mu ngabo zirinda Tshisekedi harimo FDLR, buriya no mu zirinda General Neva FDLR naho irimo. Urumva rero ko ari bamwe. No kuba Burundi bwaragiye muri Congo bukajyayo bwambaye ingofero ebyiri, bukajyayo bwitwa EAC, bukajyayo bwitwa Burundi nyirizina, icyo kintu nacyo ubona ko, kandi ugasanga kujyayo nk'Uburundi nibyo bahaye intebe cyane, yego, kurenza umwanya bari bafite muri EAC. Ibi rero bigaragaza uruhare Uburundi bufite muri biriya bibera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, bigaragaza uruhare Uburundi bufite mu bibazo biri muri aka karere k'ibiyaga bigari. Birumvikana. Yego, twagana ku musozo. Yego, twagana ku musozo. Murakoze cyane. Reka twibutse abari badukurikiye ko twaganiraga ku biganiro by'i Rwanda byasubukuwe hagati ya intumwa za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo n'iz'u Rwanda na Angola nk'umuhuza. Tuganiriye kandi ku kuba Red Tabara yigambye, yanasohoye n'itangazo, ariko hari n'ibimenyetso bigaragara ko yaba yakoze mu ngabo z'u Burundi zari hariya muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ikaba yishema abakomeye, hari n'umuyobozi uri ku rwego rwa koroneri ndetse n'umwungirije baguye muri iyo mirwano yatangiye saa 9 z'ijoro mu ijoro ryo ku cyumweru bukeye ku wa mbere. Tuganira kandi ku ruzinduko rwa Cardinal Fridolin Ambongo wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo uri i Kigali mu nama, akaba yasabye ba perezida w'u Rwanda, w'u Burundi ndetse n'uwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ko intambara yahagarara abaturage bakisanzura. Aya makuru twaganiriyeho mu buryo burambuye. Turabashimiye abakunzi bacu, kandi tubibutsa abashya gukanda subscribe ku batarayikanda, ikandwa rimwe. Ikindi ni ukutwandikira babinyujije ahitwa comments, bakaduha ibitekerezo byabo kugira ngo birusheho kutwubaka. Tunabibutse kandi ko bashobora gukanda like, bakaba banakanda na share, basangiza ibiganiro byacu, amakuru yacu inshuti zabo. Umunsi mwiza rero. Yari Sentama. Mushakamba, mikoro ni yawe. Urakoze cyane Bwana Sentama, ndagushimiye. Nshimiye abari badukurikiye aho bari hagiye hatandukanye, abari mu burasirazuba bwa Afurika bagire umunsi mwiza, abandi bari mu bindi bice bigiye bitandukanye, hari aho ari nijoro, hari n'aho ari ku manywa. Namwe mugire ibihe byiza, Imana ikomeze ibane namwe. Ari Umushakamba Maurice mfatanije na Sentama. Murakagira Imana.